Sorreraren 5. urteurrena betetzera doan honetan, Dantzaz konpainiak bere azken ikuskizuna aurkeztu berri du. Urtero estrenaldi bat egiten dugu, orkesten dugu, hau da 2011ko estrenaldia, baina aldi untan bi sorkuntzekin, asko da guretzako. Asko da zen eta egan nahi du denbora pila bat pasatu behar dugu gauzak preparatzeko koreografoekin, dantzariek esan zuten bezala, beraz, denbora behar dute dantzariekin ondo moldatzeko eta adaptatzeko gauzak eta beraz egan nahi du aintzinetik denbora asko dramago horrekin, bederen 2 edo 3 hilabete lan egin dugu, 3 hilabetetan lan egin dugu bakarrik sorkuntzekin. Beraz egan nahi du denboraren inbertsio importante bat. Eta gainera, 2 sorkuntza goi mailako koreografoekin. Beraz, egan nahi du guretzako eta bereziki dantzarientzako da beste mail batetarat pasatzea. Indio siguiendo pisaba por la huella libanés, carne sabrosa y asada, el sabor. Artean sorkuntzarekin konpainiak berriz heldu dio Itzik Galili israeldar koreografo ospetsuarekin lankidetzan aritzeari. Artean ikuskizuna osatzen dute 3 sorkuntzek. Galiliren Lur Sagar eta Flash Deluxe eta Lukas Timulak Eslovakiarraren A Place Between piezek. Itzik Galili ezautzen ginuen duela 4 urte egin dugu berarekin koreografi bat, erosi ginen koreografi bat, deretsoak, Earth Apples, Lur Sagar deitu ginuen guk koreografi hori. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. Eta ikalagarriko arrakasta ukandu koreografi horrek, Lur Sagarrekin dena eta oso bisuala da, oso irudi asko sortzen dira koreografi horrekin, gainera Mercedes Sosaren kantu eta hauts ikalagarriarekin, eta beraz oso unkigarria da koreografi bezala, oso errikoia ere. Beraz, hau koreografi hori aurkeztu dugu, uste dut 40 edo 50 aldi, zolako zait asko pasatu da. Eta utzi ginuen, duela 3 urte. Eta, hola ezagutu dugu Itzik. Itzikekin senitu ginuen duela 4 urte, beste mail batetara pasatu ginen du, gure dantzariak pasatu ziren, zen eta zinez badu olako harreman estu bat, olako gauza importante bat, eta transmititzen du ikalagarriko energia eta hola. Eta pentsatu ginuen berdin oso eskatzen du asko dantzarieri. Dedikazio osoa, bai gorputza mailan, mentalitate mailan, gogoan, eta izan behar die berarekin eta bere koreografian, eta transmititzen ditu hori dena. Eta gero, fruitu bezala, emaitza bezala, sentitu ginuen, gure dantzariak gorakada bat egin zuten. Beraz, 3 urten ondoren pentsatu ginuen, berriz Itzikekin lan egitea ondo litake. Israeldarrak gainera kasu honetan sorkuntza bat egin du propio Dantzaz konpainiarentzat. Musika mailan nolaz musika bat zuen, baina nahi zuen berriz moldatu, eskatu digu musikalari batekin lan egitea, eta guk iparraldeko beraz txalakpatari bati, Peskalindori, eskatu dugu sorkuntza hori egitea, perkusio eta txalapartarekin. Beraz ikalagarriko lan bada, bai sorkuntza mailan, musika mailan eta dantza mailan denek elgarrekin, dantza konpainia batentzat ez da usu pasatzen. Uste dut hor badugu potentzia edo importante da.
Hirugarren lana Lukas Timulak Eslovakiako koreografo gaztearen sorkuntza bat da, A Place Between deiturikoa. I've been approached by Filgi and Adriana to work with the Dansas Compania, and I'm very pleased with this collaboration because it's I find a very special company of young dancers, and so I'm making a new piece for this coming premiere, which is going to be next Friday, and it's a completely new piece that I'm making, and it's called A Place Between. A nivel físico es una pieza muy potente y yo creo que lo más importante en esta pieza es la interpretación de cada movimiento, ¿no? Que es un estilo muy particular, entonces yo creo que se acerca mucho al trabajo de suelo y es un poco un movimiento muy humano de alguna forma, ¿no? Porque en las distintas partes de la coreografía no es tanto bailar sino interpretar el movimiento. Ha sido todo nuevo para mí porque llegaba así de la nada y ha empezado ensayos día tras día y duro, trabajar, muy interesante. Las dos son unas piezas muy físicas, técnicas. No sé qué te puedo decir, realmente estoy contento porque como bailarín y como persona estoy extrayendo muchas cosas nuevas que me interesan y es una buena formación. I was working with dancers for 3 weeks, and I think from day one we started to. Yeah, I have a very good working atmosphere. You know, they're young people, but they are willing to work and they're very enthusiastic. You know, they are hungry to learn and to see. So that also, as a choreographer, it's nice to have that in front of you because that kind of gives you a lot of inspiration as well. So then you can really collaborate and we inspire each other because I'm learning from them as well, how to transfer them the right information, what I would like to tell them, and so it's it's a nice part of the creation, when you can build something from zero and then you see it blooming, and when it comes to the actual premiere, the performance. I think it's stage-wise, everything. It's a simple, it's a simple piece. This doesn't have a extra decor or extra set. It's pretty simple. It's more the idea behind it, and to connect with to really concentrate on dance, and of course we create a lot of atmospheres and a lot of I would say atmosphere with lights. So I'm working with Yaron Abulafia on the light design, and we also have a nice connection, so it's nice to now we are working together, so it's like we are working we are bringing it every day, layers per layers to come to Okay.